kitabu 18 ka Riyadus Salihin no yewta en al mansurat piiji sakitaɗi ɗin piiji sakitiɗi ɗuɗuɗi ɗi wal mulah awa e piiji andanɗa hoorema haaɗuɗi ɗin babe 370 dambugal temedde capanɗe jeeɗiɗa ɓangal ka Riyadus Salihin no yewta en ahadisu dajjal yewtugol en fi dajjal masihu dajjal wa ashratu sa'a e sartiji dargal ɗin wa gayriha ko hina ɗum haray noon o kitabu ɗo fof ko babu goto dambugal ngal no juuti no yeeyi ɗo ha ɗeri 7 musidɓe julɓe haray o babu 370 ɗo en senditaymo waɗenmo darsuji fi yo welan en fi yo newano e rewtagol ngol haray kadi ko dambugal ɓurgal e mettude fini kadi haray kala ƴiye koɗe firoji mettuɗi fi yi'oto nder ga haray kala ko tawata on faamo awa kon faamo yaalu on nodday ka numéro téléphone ji ɗin e ko 664 joni areba on heɓike famodiral heɓike jungo maɓɓe Allah newini areba on kadi heɓike fo ko même numéro 664 60 53 09 wondude numéro ji hedditiɗi ɗi mi wowi jonude ɗin fof ko numéro goto joni anin Nawas yettama e Nawas bun Sam'an radiyallahu anhu qala wa dhakara rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Allah janti fi ad-dajjal fi dajjal o yewti fi makkata ghadati min jande go bimbire fa khaffada fihi o yewti o joltini hito makko ngon fi muɗum wa rafa o ɓanti kadi hito ngon fi mo hatta zanannahu ha men sikkimo fi ta'ifati nakhli ko himo e nder dental tumbodiral tamaroje ɗuɗuɗe hakke ko tawi to ngol towi joli falamma rofna tumande men hirnduno men hewtiti ilahi ka makko kekiɗe arafa dalika o faami ɗum fina e amen wonde wajungu battini amen moƴƴa fa qala wamaki ma sha'anukum kun ɗon fiyatu qulna men ya rasulallah dakarta dajjal a jantike fi dajjal ala hadata bimbi fa khaffatta fihi a joltini hito ngon e muɗum wa rafa'ata ɓanti hatta zanannahu ha men sikkimo kanko dajjal fi ta'ifati nakhli mo ka nder fitare tamaroje ɓawo ɗo fa qala ne laɗamake gayru dajjali koko hina dajjali to de akhofani alaykum won ko hulɓinilan e fi moɗon woodi ko hulɓinilan e moɗon ɓurde ko hara wona dajjali in yahruju si dajjali yalti wa ana tami fikum miɗo hakkude mon fa ana min hajijuhu dunakum mi heeday on e makko min mi yonanayi on mi defanday on wa in yahruju so tawi woni o yaltino walastu fikum hara mi ala hakkude mon fa kullu imrin kala neɗɗo hande kadi hajiju nafsi woni ko heedata hoore mum defanda hoore mum wallahu Allah khalifati woni lontiɗo lan on ala kulli muslim e dow kala julɗo ay innahu kanko shabbun kanko dajjal innahu no kanko dajjal shabbun ko suka basatun aynuhu tufiɗo yitere tafiyatun wangotoɗo ka anni asikka min o shabbihu miɗo nandendinamo bi abdil uzza e o wiyeteɗo abdil uzza bun qatani faman adrakahu kala hewtitiɗo mo kanko dajjal min ko mi moɗo falyaqra alayhi yo jangammo fawatiha suratul kaf fuɗɗode suratu kaf innahu kanko kharijun o dogay o yalta khallatun o sortoto o wiya bayna sham wal iraq hakkunde yo jangammo fuɗɗode suratu kaf innano kanko dajjali kharijun ko o yaltoyowo khallatan e fitare bayna sham wal iraq khallatan e yolnde bayna sham wal iraq hakkunde sham e iraq fa aka o jindira yamina nun ñaamo wa aata o jindira kadi shimalan nana o jinda fo e wuuro e fo ya ibadallahi kono jiyaɓe Allah fasbutu tabite qulna min ya rasulallah wa ma lubsuhu fil ard ko on ɗum woni ko ñiɓata kon ka hoɗe leydi ko embere tanjel kala ne laɗamaki 40 yawman ko balɗe 40 kono yawmun ñallal nde ñande ka sanatin haray no waywa hitande hande wa yawmun e ñallal goo kadi ka sharin haray no waywa no lewru hande wa yawmun e ñallal goo ka jum'atin hara no waywa no yontere hande o sa'iru ayyamihi ɗeya balɗe makko hande kadi 36 hedditiɗe e ka ayyamikum
hara hino waywa ñalɗi moɗon ɗin fina dawa fina wetaniɓɓa wetaniɓɓa ñallal aranal ngal ara hino fota e hitande mon ñallal ɗimmal ngal no fota e lewru mon ñallal tammal ngal hino fota e yontere mon amma balɗe 37 heddi tiɗɗen hara hino fota e ɗe balɗe mon ɗo qulna min ya rasulullah fadhalika al yawm awa nden ñalande alladi nden ka sanati wawde wa hitande ene a takfina yonay men fihi e mayre salatu yawmin julde ñallal gotal nde ñande kadi yomin juulu subaka e fana e alansara e fotiro e geeƴe waɓutuji joyi tun qala nelaɗo maki la o oye aqduru lahu eɓɓane ñallal ngal qadrahu embere maggala leer 12 kala e leer noga e nayyi kala juulon waɓutuji joyi leer noga e nayyi kala juulon waɓutuji joyi ko noon eɓɓirton masalan haray ɗo ko teddungal taw noddayɓe buyno nodda lande poosa lande wonɓe Europe tawata ñallal ngal juutay ɓuuri jemma on ma jemma on juutay ɓuuri ñallal ngal fii ka horugol maɓɓe haray koɓe faamu ɗo koɓe eɓɓan so tawi woni jemma tun koɓe eɓɓan ñallal ngal leerji 12 ɓe eɓɓana jemma on leerji 12 qulna men ya rasulallah wama isra'uhu ko nonide distance yawendi makko ni fil ardi ka leydi qala nelaɗo makki kal gaytin wawi wono ndiyam istabarat huccutoto ɗan arri istadabaratuhu rihu ɗan hendu woni duñude ɗan hendu huccinteni no yirɗon noon ndiyam ɗan o haynoto ɗan ka fellato ɗo yon wi yon dogu lilton naton tawa ɗan hewti on ɗan ɓuɓɓini on ono e ko on ɗon liltude kon no ɗan ɗon yawiri noon ko noon o yawiri fa yaati o aray alal qawmi e hoore yimɓe ɓen fa yaduhum o nodda ɓe e dina makko kan fa yuminuna bihi ɓe gonɗinamo wa yastajibuna law ɓe notomo fa yamuru sama o yamira sama fa tumtiri o toɓɓina wal ardi leydi ndin kadi fa tumbito ndi fuɗina goy heña fata ruhu alayhi hirde e maɓɓe saari hatum dolle maɓɓe ɗen atwal harahi no ɓuri juutude ma kanata no laatori noon duran tulde goɗɗum ko hibbete ha dow haray dolle maɓɓe ɗen ko noon ɓuriri juutirde wa asbahahu haray no ɓuri ɗum timmude e duro an yeyreji mum ɗin wa amaddahu fontande muɗum nden e ko ɗum woni khawasir wa amaddahu tawa fontande makko nden khawasir no wawi wano ceeci summa ya'ti al-qawma retti wara yimɓe goo fa yaduhum o nodda ɓe e dina makko kan fa yarudduna alayhi ɓe ruttamo ɗum woni ɓe salo ɓawlahu konngol makko ngol fa yansarif hanhum o wontito iwa e maɓɓe fa yusbihuna ɓe wonta mumhilina ko ɓe welsindiɓe laysa ɓe aydim tawa ala e junngo maɓɓe shay'un hay e hunde min amwalihim immorde jawle maɓɓe ɗen o yamurru bil khariba ko ɗum woni o feƴƴira e nde ɗo nokkure wiyetende khariba fa yaqulu laha ko ɗum woni o wiyanande akhriji kunuzaki yalti ngaluji ma ɗin fof jonnalan ɗo nokkure wiyetende khariba nde fa tatba'u jokka mo kunuzuha ngaluji mayre on kaya asibi nakhli hara hino wayi wa ga'i wa tamaroje gorkoje ɗen tamaroje ɗe rimata gorkoje ɗen ngaluji ɗin yalta jokka mo hara hiɗi wa'itiri waɗen tamaroje ɗe rimata summa yaɗu rette o nodda rajulan gorko mum tali an e heewɗo ɓanndu shababan suka fa yadribuhu o soppira mo bistayfi kaafa fa ko taw o taƴa mo gisla tawni pecce ɗiɗi ramyatal garabi e ko ɗum woni fampande fewɗo junngo ko ɗum ramyatal garabi fampande fampiɗo fewɗo junngo summa yaɗu rette o nodda mo fa yuqbilu o fewtita wayta hallalu e wajahu jalba yeeso makko ngo yadhaku o jala nelaaɗo on explique de fi masihu dajjal fa baynama huwa e nder ko woni kon kanko nelaaɗo kadalika ko ni o wayri fa baynama huwa e nder ko woni kon kanko masihu dajjal kadalika himo e nder ɗum ɗo himo jokkirini idi ba'atha llahu tun Allah ta'ala neloya almasiha ibnu maryam annabi isa fa yanzil o jippo indal manarati l bayda e nde ɗo nokkure sharqiyi dimashqa ɗum ko funnange dimashqa bayna maharuda tayni hakkude maharuda tayniji ɗin ɗiɗi ko ɗum woni hakkude conci garnaɗi ɗin pikkaɗi ɗin waadi an kaffayhi e o wallina newe makko ɗen ala ajini hati malakayn haray mo wallini juuɗe makko ɗen newe makko ɗen hoore gabitanji malaikaɓe ɗiɗo ida tata'ata ra'sahu so tawi woni hoore makko nden jiɗɗike gokkunni memminike goɗɗum ni tun qatara sinta
wa ida rafa so ɓantinde tahaddara yuppo minhu immorde makko jummanum tame kallu uluy wowɗe wano kanŋe fala yahillu dagantaka li kafirin kefeero yejidi heɓugol riha nafsihi ɓurengol hoore makko illa mata sona o mayay nafsu wonki makko fofango makko go e heɓata kam fala yahillu daganaki li kafirin kefeero yejidi heɓugol riha nafsihi ɓurengol fofango makko ngon illa mata sona kanko kefeero o mayay o nafsu fofango makko golle yantahi no hatta ila haythu yantahi tarfu haka gite makko ɗen hatti ɗon ko ɗon fofango makko ngon hattata fa yatlubuhu o ɗaɓɓitamo bimana o ɗaɓɓita masihu dajjal hatta yidiri kaw ha o hewtitomo bi baabi luddin e ngal dambugal wiyetengal luddu fa yaktulu o waramo wayi summa yati isa refti annabi isa ara qawman e yimɓe qad asamahumullahu ɓe tawata allah dandiɓe minhu e makko kanko masihu dajjal fa yamsahu o mawla an wujuhi gageece maɓɓe ɗen woy haddisum o yewta ɓe bi darajatin darjaji baraji koɓe mari kon fil jannati ka aljanna fa baynama huwa e nder ko tawi kon kanko annabi isa kadalika himo gerdani ida o allahu taala tumande allah waynoyta e makko ila isa ha faade annabi isa wa sahabihi e sahaba e makko ɓe radiallahu anhum anni min qad akhrajtu gom ɗin yaltini ibada li jiyaɗo an on la yadan newantako li adin hay goto ɓe italihim haɓudugol e maɓɓe fa harris ibadi ɗeltu hebilu yaaɓe e jiyaɓe ame lattori ka fello wa yabasullahu allah immina yajuja wa majuja kadi ko hon ɓen kadi min kulli hadabin e kala nokkure yansiluna ɓe hewtay fa yamurru ɓe feƴƴira awailuhum aranɓe maɓɓe ɓen feƴƴiray ala buhayratin e baharuhoy tesukoy koy tabariyatan baharuhoy wonkoy koy ka leydi ɓe mana suurihoy koyde koy hara no feƴƴi maayo ko nayota ba cano aranɓe maɓɓen fa yashrabuna ma fiha ɓe yara bihi ndiyan koni kon e suuri hun kon ko ewon kon e iilu hun kon il wa yamurru akhirun sakkitiɓe maɓɓe ɓen feƴƴira ɗon fa yaquluna ɓe no darano laqad kana bi hadihi marratan ma'un ndara ndiyam meeɗi wonde ɗo ko batte ndiyam wonɓe rewde ɗo ɗum ɗo ko andingol en ɗum telmanke kamɓe yajuja e majuja ko ɓe ɗuuɗi ɓe feƴƴiray caangol ɓe feƴƴiray maayo adiɓe ɓen yara metta pete ɗen ha ndiyam batte ndiyam landa few sakkiti ɓen sewti ɓe no ndara ko batte caangol ni hari ndiyam no ɗoru wa yuhsaru maaɓe nabiyullahi o annabajo allah isa salah sallam o sahabuhu e sahaba e makko ɓe hatta yakuna ha laato ra'su sawri wonugol e hoore fammere li ahadim goɗɗo e maɓɓe hayran ɓuri mo moƴƴande min mi'ati dinari ndi heɓugol dinar temedere li ahadikum wonande goɗɗo e mo hayran hara no ɓuri moƴƴude goɗɗo e maɓɓe ko wonata e hoore fammere ta no ɓuri moƴƴude di nde goɗɗo e mon heɓata dinaru temedere kanŋe al yawma hande fa yarhabu lerɗa faale nabiyullahi annabajo allah isa o sahaba e sahaba makko ɓe radiallahu anhum ilallahi faade ka allah taala fa yursilullah on say allah wurta taala towɗon alayhim e dow maɓɓe an nagafa ko wiyete kon nagafa fi riqabihi ka daaɗe maɓɓe allah wurta alayhim e dow maɓɓe an nagafa gilɗigoy fi riqabihim ka daaɗe maɓɓe fa yusbihuna ɓe wonta farsa e weƴƴitiɓe ka mawti nafsin wahidatin wono mayde wonki wootiligoy bi mana jam u farisin holqatil bi mana ɓe wona waraɓe ayi e fa yursilullahu taala allah taala wurta alayhim maɓɓe an nagafa gilɗi fi riqabihim ka daaɗe maɓɓe fa yusbihuna ɓe wonta farsa mayɓe ka mawti nafsin wahidatin wono mayde wonki wooti tumma yuhbitu refti jippo nabiyullahi annabajo allah isa wa sahabu e sahaba makko sallallahu alaihi wasallam ilal ardi ka leydi fala yajiduna ɓe heɓata fil ardi ka leydi mawdi a shibrin yeru cuɓal illa mal'ahu sona hara hebbini ɗum zahamuhum illa mal'ahu sona hebbini nden nokkure zahamuhum ɓiƴande maɓɓe nden tule maɓɓe ɗen wanatanuhum e lurri maɓɓe ndi fa yarhabu lerɗa nabiyullah annabajo allah sallallahu alaihi wasallam isa wa ashabuhu e sahaba makko ɓe radiallahu ilallahi fi yahugol allah ka allah taala fa yursilullahu allah taala wurta tayran sondo ka anaƙel bofti harano wayno daaƴe pucci ngeloɗi fatahmiluhum ɗin ɗon colli rondoɓe fataturahuhum ɗi wirida e maɓɓe hayto inchallahu ɗi naɓa ɓe nokku ko allah faala ɗi naɓa ɗe summa yursilullah refti allah wurto e azza wa jalla mataran toɓo
laypin no newantako la minhu immorde on toɓo ɗon baytun suudu madarin wala wabarin wiɗe laypin no newatako minhu immorde on ɗon toɓo newantako luttugol tabita baytu madarin suudu hawrundu wala wabarin wona jandu sowona ndiyan ɗan yolaydu fa yahsilul arda ɗan ndiyan loota leydi ndin hatta yatrukuha ha ɗan acca leydi ndin kazzalagati hara hiɗan wayiwa hara hindi wayiwa sonnajo ko noon ɓe addiri be ka tafsir no inne hara no wayiwa boowal ɓowrungal tafsir jigo kono ɗo ko ɓe addira no wayiwa sonnajo summa gaali retto wiyana lil ardi leydi ndin anditi fu ɗin samarata ka dimɓe maɗen wa ruddi rutta barakatke barke makin fa yawma idin ndeñande ta'akulul asabati a ñaama e immorde e huɗo kon e hakkon minar rumanati immorde e resen wastajilluna ɓe ɗowdinora kamɓe yimɓe ɓen ɓe gahfiha ko ɗum woni ɗowdi muɗum ndin o yubarik waɗe barke fi risli ka dimɓe hatta inna laqaha ha a tawayno ƴugere minal ibli immorde ngel yoɗɗin la takfi hino yonitora alfa ama e mbuso minan nasi immorde yimɓe ɓen wallaqaha e ƴugere minal baɗari immorde nayi ɗin la takfi hino yonitora alqabilata gorol layle minan nasi immorde yimɓe ɓe fof tawa ñamay ɗon wallaqaha ƴugere minal ganami immorde dammi la takfi tawa hino yona alfahida busal mum gotal minan nasi immorde yimɓe ɓe on faami fa baynama hum e nder ko tawi kon kamɓe kadalika ko woni ni idi ba'atha allahu taala tun allah wurto ari han hendo tayyibatan wurndu welndu fa tahudu ndu nanga ɓe tata abatihim ka ley e ɗowɗe maɓɓe fa taqbidu ndu tama ruha kulli mu'minin womti kala gomɗinɗo maaya wa kulli muslim e kala julɗo webga heddo shiraru nasi yimɓe ɓurɓe bonɗude ɓen yataharajuna fiha ɓen ɗon widi widinno e nder hendu ndun taharujul humuri e widi widande mbabbi sakitande mbabbi fa alayhim awa koye hoore ɓen ɗon noon taɓumu saatu woni ko dargal ngal daroy to rawahu muslim ɗum ɗo fof ko hadisa goto wonɗe ɓe firande wa qawli wigol makko hallatun bayna shami wal iraq on ande en jangino to ay ɗum wo ko tariqan ko laawol legoye baynawma hakkunde shami iraq hallatun ko laawol bayna shami wal iraq wa qawli ko wiɗon aasa wiɗen o wuura o jinda ay bil aynil muhammala saabu ayni tertaɗo on wasta'il musallasa e sa tammita ɗon wal aysu ay aysu achaddul fasadi woko ko ɓuri sattude e bone wa dura wiɗen ƴugere ay bi dammi dali al mujama wa huwa ɗum alil asnima ko hoore tulde nde wa huwa ɗum jam'u dirwatin ko jam'u tulde bi dammi dali saabu ko daali on waɗa kon no selli kadi ka waɗe tural wa kasira no selli ka watte pocalli waliya asibu e dhukuru nakhli ko tamaroje gorkoje ɗe rimataɗe jasila tayni pecce ɗiɗi ay ƴettoɓa tayni ko pecce ɗiɗi wal garadu imana fampande huuluɗo mo wopata alhadas ko fampande alladi ɗum yurma ilayhi ko konko fampa e muɗum bin nishab ñosagol ay yermihi fampo ɗuram wiya tan fampotoɗo kadam yin nishab wona farpande ñosagol ilal hadafi faade ko fiɗete wal mahrudatu firo ɗum ɗon biddalil muhmala al mujama sabu daali tertaɗo e toɓɓaɗo on wahiya ɗum assawbul masbuh ko coñcol sirsinangol ɓawɗo wigol makko laaya dano newantako ay la taqata ko taqalana won nagafa wiɗen gilɗi ay dudum ko gilɗi ko farsa maya ay jam'u farisin ko jam'u farsi maygol hoɗum alqatil ko waraɓe wazalgatu wiɗen sonnaji ay ɓe fati zayi saabu ko zayi on waɗa kon poccal dow wal laami e laamu wal gafa e gafa wa ruya fi laamu azulqa wigol zulqa kadi bi dammi zayi saabu waɗugol zayi on turol wa iskani laam e waɗugol laamu on kowal wa bil fa'i e fa on ko fanda ɗum almaratu na mar'atu de mi falji wona sonnaji almaratu ko darorgal imana ndiyan ɗan yoola kala ko woni hoore leydi ndin wayatruku ha acca leydi ndin e azalqatu hara ko ndi darorgal laaɓugal na mar'atu ko min falji hara ko ndi darorgal laaɓugal almira'atu bimana ko darorgal famike ka wal isaba ko wiyete ɗum aljama'atu ko jama'a war rislu ko wiyete rislu bi kasri ra'i sabu ko ra on waɗa kon poccal ley allaban ko kosam wal laqha ko wiyete kon laqha allabul ko
ko ɓira ko kosan legol. Wal fa'am ko wiyete kon fa'am bi kasri fa'i wa ba'daha hamza al jama'atu ko jama. Wal faqdu ko wiyete busal minan nas immorde dunal qabila ko bi mana ko hewtagorol. Andi ka ɓe inni en ɗa ka wiɗen ɗa bi mana legoy yiltoɗen ɓawɗa seeɗa ɓenni wa yubaraku barki waɗe fir risli e kosan ɗan hatta inna laqha wo ha ko wiyete kon laqha fiyo ko ɓe firani en ko wiyete laqha ay allah buun ɗum ɗon kadi ko kosan wo barki waɗe e kosan ɗan wo ha hara ko ɗum woni tawata kosan ɗan minal ganam immorde ka dammi la takfil fakhadi minan nas tawa ɗum ɗon wawa yonude gorol layle immorde tawa alegol a ɓiray dammel gotel ɗum wawa yonande gorol layle ko ɓe yara ma wi'ede de aaden goto ma ɓengol wotere ko ɗum woni ko fanda e funmuɗum famike ka donc haray ko hadisa goto ɗo woni ko waɗɗen oɗo darsu en hara en hattay ɗo waɗen pause iltanoɗen darsu ko ɗum woni de e fiyo en newano en firugol ngol wallahu a'ala wa a'lam. Kala ko tatahi ɗum humpa e mum ma faminaki hino numéro téléphone ji ɗin 664 60 53 09 628 60 53 09 même numéro e réseau ji ɗin fo wallahu a'ala wa